سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به درس هفتم زبان انگلیسی ما. زبان انگلیسی از صفر از روی کتابی Basic English Grammar by Betty Azar. درس هفتم be plus a place یعنی فعل to be جمع مکان. در این درس ما با شما طرز استفاده مکان ها را در زبان انگلیسی می‌آموزیم. در پایان یک تا مثال آورده‌ایم. The ball is on the desk یعنی توپ در بالای میز است. کلمه on معنای در بالای را می‌دهد. می‌گذاریم به درس. چنانه که گفتم موضوع امروزه ما be plus a place یعنی فعل to be جمع مکان میباشد. می‌گذاریم به مثال ها. A. Maria is here. ماریا در اینجا است. مثال B. Bob is at the library. Bob در کتابخانه است. In A. Here a place. In B. At the library a place. در مثال A کلمه here یعنی در اینجا مکان است. در مثال B باشد at the library در کتابخانه مکان است. B is often followed by a place. مکان ها عادتاً بعد از فعل to be می آید. چون که در مثال ها دیدیم بعد از فعل to be مکان آمده است. بعد از فعل to be مکان آمده است. مثال C. Maria is here, there, downstairs, upstairs, inside, outside, downtown. A place may be one word as in the examples in C. کلمه های مکان می توانند یک کلمه باشند و یا از یک کلمه عبارت باشند. چون که در مثال C می بینید و ترجمه این کلمه ها را ما در آخر درس و شما گفته ایم. می‌گذاریم به مثال D. B. Bob is at the library, on the bus, in his room, at work, next to Maria. اینچنین کلمه های مکان می توانند با preposition at, on, in, at, next to اینها preposition می باشند و اسم یعنی preposition plus noun در یک جایگی بیایند. Some common prepositions بعضی پیشایندهای عمومی. On در بالای. In در داخل. Next to در بری. Above در بالای. کلمه on و above در بالای می باشد. اگر بین این دو اشیا مسافه نباشد کلمه on را استفاده برده می توانیم. اگر بین این دو اشیا مسافه باشد کلمه above را استفاده می بریم. هر دو معنای در بالای را دارند. Under در تگی در پایانی. Behind در پشتی. Exercise 25 مشق 25 Complete the sentences with prepositions that describe the pictures. جمله ها را با پیشایندهایی که رسم ها را توصیف میکنند و موافق هستند پورا نمایید. Use each preposition only once. هر یک پیشایند را یک بار استفاده برید. مشق یکم را خود کتاب اجرا کرده است. در اینجا گربه است و میز است. آنها را دیدم ما جمله میسازیم. The cat is in the desk. یعنی گربه در داخل میز است. مثال دوم. The cat is under the desk. گربه در پایانی یعنی در زیر میز است. مثال سوم. The cat is on the desk. گربه در بالای میز است. مثال چهارم. The cat is next to the desk. گربه در بری میز است. مثال پنجم. The cat is above the desk. چنانه که می‌بینید بین میز و گربه مسافه است. از این رو کلمه above رو استفاده بردیم. مثال ششم. The cat is behind the desk. گربه در پشت میز است. مثال هفتم. The cat is between the desks. گربه در بین میزها است. چنانه که می‌بینید دو تا میز است. از این رو کلمه desk شکل جمع خود یعنی desks را گرفت. The cat is between the desks. یعنی گربه در بین میزها هست. Exercise 26 مشق 26 این مشق را دهانی اجرا میکنید و یک تا مثال را ما برای فهمیدن شما اجرا میکنیم. مثلا کلمه under یعنی در زیر. Put your hand under your chair یعنی
дастатонро дар зери курсиятон гузоред. Where is your hand? дастатон дар куҷо аст? шумо дар ҷавоб мегӯед my hand is under my chair, яъне дастам дар зери курсиям ҳаст, ё it's under my chair ва ё дар зери курсиям ҳаст. Масалан калимаи on, put your pen on your book, яъне ручкаатонро дар болои китобатон гузоред. Where is your pen? ручкаатон дар куҷо аст? дар ҷавоб мегӯед ки my pen is on my book, яъне ручкаам дар болои китобам аст, ва ё it is on my book, яъне дар болои вай дар болои китобам аст мегӯед. мисолҳои дигарро низ чунин иҷро мекунед ва метавонед даҳонӣ иҷро кунед, метавонед дар дафтар нависта иҷро кунед. Exercise 27, машқи 27. ин машқро шумо метавонед хаттӣ иҷро кунед, дар дафтар расмҳоро тасвир карда. дар ин машқе ки дар мисолҳо гуфтааст, онро тасвир мекунед. Масалан, дар мисоли якум draw a ball on a box, яъне дар болои қуттӣ якто туб кашед. шумо расми қуттиро тасвир мекунед, дар болояш якто тубро тасвир мекунед. якто мисоли дигарро мо иҷро мекунем. Масалан, мисоли нуҳум draw a circle next to a triangle, яъне дар бари секунҷа якто доира кашед. секунҷаро тасвир мекунем, дар бараш якто доира. ва ё мисоли даҳум draw a circle in a triangle, яъне дар дохили калимаи in мегӯяд дар дохили секунҷа якто доира тасвир кунед. секунҷаро тасвир мекунем, дар дохилаш якто доира. мисолҳои дигарро низ шумо метавонед чунин иҷро кунед. Масалан, мисоли ҳафтум draw a house, як хона тасвир кунед. Draw a bird above the house, дар болои хона якто парранда тасвир кунед. Draw a car next to the house, дар бари хона якто мошин тасвир кунед. Draw a cat between the car and the house, дар байни хона ва мошин якто гурба тасвир кунед. мисоли 16 масалан draw a cloud, як абр тасвир кунед. Draw a bird under the cloud, дар поёни абр якто парранда тасвир кунед. Draw a bird above the cloud, дар болои абр якто парранда тасвир кунед. Draw a bird in the cloud, дар дохили абр якто парранда тасвир кунед. шумо метавонед инҳоро дар дафтари худатон тасвир кунед ва расмҳояшонро дар дафтаратон кашед. The cat and the box, яъне гурба ва қуттӣ. дар ин ҷо барои дарси имрӯзаро хубтар фаҳмидан калимаҳоро дар шакли тасвир барои шумо овардаем ва ман як бор калимаҳоро бо тарҷумааш мехонам. In дар дохили, on дар болои, under дар зери, in front of дар пеши, behind дар пушти, next to дар бари, above дар болои. калимаи on ва above-ро фарқияташонро мо гуфтем ки дар масофа мебошад ва below дар зери. калимаи under ва below низ фарқияташон дар масофа мебошад. Between дар байни, on the left дар тарафи чапи, on the right дар тарафи рост. New words калимаҳои нав. Place макон, ҷой. In дар дохили. On дар тори, дар болои. Under дар поёни, дар зери. Above дар болои. Between дар байни. Next to дар бари. Right тарафи рост. Left тарафи чап. In front of дар пеши. Behind дар пушти. Below дар зери. Here инҷо. There онҷо. Inside дар дохили. Outside дар беруни. Downstairs дар поён, яъне дар ошёнаи поён. Upstairs дар боло ва ё дар ошёнаи боло. Box қуттӣ. Desk миз. Chair курсӣ.
pen ручка, book book کتاب, hand hand دست, arm arm بازو, ear ear گوش, head head سر, house house خانه, circle circle دایره, triangle triangle سکونجه, tree tree درخت, flower flower گل, turtle turtle سنگپوست, cloud cloud ابر. در اینجا درس هفتم ما به پایان رسید و وظیفه‌هایی که بعد از درس هفتم ما به شما می‌دهیم. یکم، مشق‌های کتاب را به دفترتان نویسید. مشق‌های 25 و 27 را به دفترتان نویسید. دوم، مشق 26 را دهانکی اجرا نمایید. سوم، با کلمه‌های رسمی the cat and the box جمله نویسید. با هر کلمه‌ای که در رسم هست یک تای جمله نویسید. اگر خواهش داشته باشید زیاد نوشته می‌توانید. چهارم، کلمه‌های نو را از یاد کنید. کلمه‌هایی که در صفحه قبلی بود آن کلمه‌ها را از یاد کنید. در اینجا درس امروزه ما به پایان می‌رسد و از همه شما برای نوار را تا آخر تماشا کردن ممنونم. ما را پیگیری نمایید و منتظر درس‌های نو باشید. تشکر.